First state level science and mathematics competition se chahi chupa sunglep leptana lakado bi chahi chama chani chahum chami chahi lising jo aisanu sunglep leptana si pangthok pina ba akoina organization jo haijari competition ama yaw ba haiba se noi self confidence competition gi duniya am le hingba sam darkar le mado khoi manipur de khatang watak chatle ado ngasi foundation se hobi rei se masina akoina akoi gi starting point am oiraga tungdasu hoji class 3 ka bangang sing se 4 5 6 7 8 9 10 bo adum abo competition se yauna ba maths and science natabida atopa line da su yaubi na ba ko ai myam haijari ngasi di khangdaba mayam mai khangjare amukta su ta deba mayam mai tajare ai gi khoi gi mangda phambi di ba digin tadis myam na haibi ba sing se asoiba amta yaugde semdok ninga amta su yaugde khangdaba mayam su haibi re ado ngasi se career counseling haibani adubu career counseling na tabida na thaina na angang singi development da academic amasu mental development da ai wafong khra thamjage akhoi angang ma sema haibase miyoi manga change ba mama mapa gi achauba thodang ama yawi angang ge career sembada mama mapa na gyan ta hoda dana macha manghiba mayam le akhoi manipur samna haibada ai ngarang na handasu wangoi da program am da haijarame senjau pai banu pam na aga macha do computer engineering tamhan ge hai aina yam phaina computer engineering sumun mularoi dum leira dom le minyo bene hingi koi but adu angang do physics ka maths ka di ma hairam dre but mai makhut se jadu ne makhut da mai is da isona shakti ni pirieba mobile ya re sem bai ba computer ya re thok lok thoi sem bai ba kenom ne dum sem bai ba computer gi line si da ko akoi gi cpu ya re hangdo sem bai ba mangona magun am di pirieba isona adu uraga suma paduna mukcharaga icha computer engineering tamhani haine but angang si lariki level yang padadi physics ka maths ka se ma kya haiba oiramdre but magi makhutta ma hayam lakpado adu do mana tamdui se hardware and networking engineering haibasina kakak law phone je paibda kakak law ko laptop ki makhum je khudom ne thimda kakak law ko mobile se han lakpa matam angang sa aidi angang sa yam hageli waru bibiya de ko sum angang oina unaja banina yo angang sa yung ko mobile se mapung phan lakpa nate ba piece by piece macha laga ne mi khara ma si panchali ne ba aduga khoina market ta lai ne ba amai to laptop su part by part sem ga lai ne ba ade khoina computer se amaga mari sami ba de khon laptop ki configuration ga semi ba si myam se kanan tawge haira ga di hardware and networking engineer kangu se tawe akhoina mobile je me pa manung da jar tholaktra whatsapp ka se hang go khwa is the YouTube ka hangi ko sisna kanan tawre no haige software engineer software developer sing se tawre eba ado khenari di ani je machi manaw ne ba ko hardware engineering se siga ngasai computer engineer mo machi manaw ne ba ama yawdana ama je kem kana de haba but adu bu khenari di ngasai ge khoina ga mobile je met pa tholei ba pot di maths ka physics ka yom ga tamak pa mine semei ne ba ngasai ge kakak lawa mari ga paliba configuration ga semba kangu sina tamba matan da thodona maths ka physics ka yaw de haba ata ngasai ge macha no pa no tamdoi se networking and hardware and networking engineering ne ba adu haiba ka jama pass na tabidre ba ai sari computer engineering tamala chakre ba ada chahi mari changba engineering ro chahi nipan change ba ngang sina mama pa ba sing sina wakhan then badagi haigadra aduna angang gi career se mang ba si saruk se percentage se mama pa da gi sulai haiba se ai thamjaningi aduna angang gi career ma semada mama pa gi achobo thodam lawi oza gi thodang am chawna yawi career guidance akhoina tawjai se career guidance di mama pa na su tawbi ai ko sidi mari subda nga sai khoi gi oza chandramani na haibi gi ba language wangang ba confidence communication akhoi mani puda lai heba angang ma amane PhD loga master loga ne resume semba hita resume je khangbra ngang sa akhone interview tv to udro interview chapada hana chi ma pidra pi ko anu tv cinema do wi ko adugi poto resume haiba akhoi mani puda du resume haiba du pot resume oigera resume oigera iba hita adu iba hita bio data se iba hita mi lai haba ade akhoi ne interview like se bari im haire ba khoi je interview chang matam da ne khutna kamaina thami lengbana kamain thami mitna kamain thami sta mak tang khaim pi bangang sa nang naming kai kawe my name is tomba ina mathakti yang hayo ba mak phangaroi ada manipur da lai heba mi mayama doctor bu engineer da bu yauri
ai hai even IS officer bok ta IS ti oraga public speaking haitaba communication skill watpa sina maram moidna khoi manipur percentage kharadi thabak phangdna phamba leba mi mayam su lei haba sigi pot se ai su hojuwai da khangai neba manipur soft skills e yang wat khreba akhoi English ki pronunciation akhoi ji Delhi cha seba pan card hayo pan card se karam khangaroi si pen card haiba si je sumba pot macha macha se school dai tambi rakpa ma pokpa da yaujar rakpa ma school su tambi dra ba pokpa su yauk ta ta ga si tambi bi yae aduna hoje ke dawi manipur da personality development skill gan akhoi to bo hore ba hoje kaina si darka la aba lari khatan ya raktra bhai tare kyan tai kawan sa ade ahum subada aroi bada darka la ise psychological khoi gi psychologist ke intervention sigi area se mama pa ba se munata biu aina kai anga ma nang lo tamba yani haira gadi class 12 tikna lo tamba lo rakpa phawda chahi manga layeba chahi manga za angang si punsi de any gotana am thokpa yaiba gotana macha macha example pakhang haira si lari yam pa ba angang mapan tholok ta ba angang amna mapan chalaga lo tamba chale ma masak phajabi le sabim thengna reng khala seba nom da pung kun mari da ma pung manga tarok ti ma nupi du wakhana khaido khidoi neba ada ukino ebe motan migraine ba chakhi bado aduna ke doge da angang sina sahi trahum de bu subira ba class 8 pukara gadi psychological intervention am change ba psychologist ma ga chana bana taga chana bi ma thambi yo ba akhoi manipur dana angang se anxiety lere stress lere ngangna ba yadre machin khume haira kan da doctor manak chatle ba adu to bi gano ba gyan taba abhaba haiba in ba angang su loina mak sahi tarahum doi bu sura gadi psychologist am gi manak te pubi be se regular akhoina activity oina pakhat piyo sima haijage aduga angang oidi banina moidi class 3 4 5 6 7 yam of the class 10 boki manungni ngasa khoi ojasne panbi khibe NEP haibado National Education Policy 2020 sigi matungina ai yam phajana khangjabadina te ba adubu aina BA hoji BA tami ba angang khraina kauraga sigi matana tang explain to view haidi kai kana la chalaga hangudono khangde pa ba budi su pai adoi Delhi da chake di khali hada hena su khangna ba do hoji chapek jama thau leitra ba na khanje kenada oja guru mayam leirame mogi manak chalaga so ai hena khangja ba yani NEP gi matang da ko sigi matungina noi class 10 gi matungda arts science commerce leira roiba class 11 karak pa noi list ama pirane ba apa ama subject lo haira ka doine ba history ka geography ka chemistry ka logo su yare ko dedi bio ka physics ka history ka geography ka economics ka logo su yare aduna hojik luri se class 10 boki manung da ai kari oiduno haiba gi decision se lahau da taragadi akoi hen karamba combination logdoino class 11 da aduna aina khalamana career counseling have class 12 leba anga tawgodoni have concept se hojik yaraktreba aduna khoin hojik tawi se class 8 gi hona career counseling khoi chatpa hore si am darka leba hai tare adeste khoi oja guru yobi ram tara ga deina hajani se school dagi se effort macha macha kha to bi pa darka leba haibadi history ta ko jamna ai ke dobi history ta mai no aina ke dobi no history ta ino history have a subject no sahi tara cha tharaga ne kai obi yani sumagi basic information physics ke dabu tamaino aina ke dabu physics ta aino physics ta sahi kun tam tharaga de noi kari obi yai ka haba sumagi basic information je school di life te pb taraga di class 10 lo pom matan da ai kai subject log do no have a clear picture am le wangang sing sida adu do khoi school da manipur da di khoi gi lei irang sing sina syllabus se bulashana bo hona jabada adu gi ahen ba wari ma sabi bangam jade bo ja sing se aduna ke doge angang sing se class 10 lo ra matung jo ai kai log do no khang de aduna science do pulo do log ba adi 12 lo matung joi kai tam do no khang da anga amna class 12 lo ba je mai punsi gi sahi 30 lai tam ba ne ba sahi 30 lai tam ba ngang du na mai punsi de kai oi do no khangak ta ba ba se masi aso ba drawback se school dagi su lai ba se akhoi na am lama khang ga thengna ba du awa bo oi aduna aina oja guru yobi ra ga de request au jai se school gi matam dagi wari libiyo ba the importance of biology na hewai chakhar kai olakani botany em ga zoology em khaido olakani chemistry kana ba kai no sumba se moida khangdre ba ngang sing sa habi ba do akhoi gi learn by heart haira ga di thamoi na gyan taraga pekha da hanga poto nangi idea bu tho iu ha ba ne ba akhoi manipur da na jimpha pura ga ibudu learn by heart na khale ha ba se si yam chumbo ba pham ne ba se masle kakninga amata leitre adedi akhoi manipur da yang ngang sing se maths haite ha ba se chatna bi mo ye ba ai maths haitre ha ba se maths se kyam yam luge ha ba da akhoi ne yum da chak thong ba da thum thai je angkar ne ba manipur da soi ba se mama pa gi macha thabak to honda ba ichadi lai khono imungi thabak tawgunu haiba se si concept se hongbiu ichana imungi thabak taw mata makok siji ne angkar nga ta ne ba se
हजिकी मतमदा आई मजु हाइजगे आईगी इथौदी इंडिया दा कोचत चलगने करम बा कंपनी चलगने आइना हंगिसे मणिपुर आईगी इचा इसुना कई तमगदी नोई थबो पिबिगदगे हंगबा कांगुने यूनिवर्सिटी दा चलगा करम कोर्स अनोबा हांगे सी कानाबा कइनो थिगत कांगु अदि अखोगी आईएएस टॉपर मेडिकल टॉपर इंजीनियरिंग टॉपर सिंसी मयुंदा चलगा इंडिया दने कोइ कोचत चतोइनिको ने कमाय लाइक पागे हंगबा कांगुनेबा हंदकति अंगांग खना कइनोम हाइरकना इजे तरंग चला लाखरेबा मेडिकल टॉप ताब अंगांग कोई अहानबा थाबदा अहानबा फर्स्ट अटेम्प्ट दा फर्स्ट ताब अंगांग से मागी इंटरव्यू लो मतंदा माना के हाइगेदा आई नंग कमाय लाइक पागे हाइगा अंकर होले ऐना कइनो मान अंकर होले हाइसबोन हाइ ऐना कमाय हंका मा खुमक्त्रेबा माने टॉप सीक्रेट दी मागी मा हाइबा युमदा चलो होमवर्क तौजोई अंगांग दुना हाइनी अदा आइसे तुंबा याद्रे माना कइनो मेडिकल थाबदा माना सक्सेस ओइजे अंकर होलगा ओइने जे कइनो हाइबा वखन जे आइजे युमदा हल्लागा आइजे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 की टेक्स्ट बुक से लैरे बेना लैरा कांसे क्लास 11, 12 की लाइक से अहम फिजिक्स की लाइक से हांग मतमदा फिजिक्स की लाइक से पेज खुदिंगे अंकर याव लेरमे कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ट्रिगोनोमेट्री लो याव लेरमेबा अद ए कई खंग के हैबदा मैथ्स हैतबा गाने मेडिकल सुखन खलरोय अखोय मणिपुर दी क्लास 12 पास तौरे बायो दा 100 की मोंद 80 फंगे मेडिकल कोचिंग ते याहलेबा अरे फिजिक्स ते याबा अंक दुना कना होतोयबा तुमिको गांसा अदुना मेडिकल एंट्रेंस थागे बो खलबा और एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन थागे हायरगदी क्लास 1 देना क्लास 10 की मैथमेटिक्स से हाना फजन रिवीजन चपी बसी दरकार लेब अदुगा क्लास 11 12 ता आई मेडिकल थादोने अंकर थादोबा मा माय पापंगा मोयबा अदि अंगांग सिंग क्लास 10 को आई अमसो हाइजगे क्लास 10 हेक लोयबगा 11 कारप नोय कदोय खंबा नोय की बिगेस्ट मिस्टेक कइनो खंबा नोय टेक्स्ट बुक पादेव 11 का अंगांग सिंग से रेफरेंस बुक है रिफर है दरकार ले काने येंगु है बा इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर गवर्नमेंट ना रेफरेंस बुक ते क्वेश्चन सुंग हंगोय गवर्नमेंट पीब टेक्स्ट बुक तो सीबीएसई की टेक्स्ट बुक वगैरह मणिपुर गवर्नमेंट पीब टेक्स्ट बुक वगैरह अदुगी क्वेश्चन लाकनेबा रेफरेंस बुक पाब अंगांग से मार्क फंगनेबा बा पुंसी की लानफम द मोय माय पापो सुंगोंग मोयबा रेफरेंस बुक पाब अंगांग से 80 90 फंगनी मेडिकल एंट्रेंस से पास मार्क ती फंगनी बट जंगवा चटुक फंगागा मेडिकल सीट फंगबरे सुंगोंग मोयबा मोय लाइक पाबगी टेक्स्ट बुक पाबे हेबिट थंबियोबा हजिकतिने क्लास 8 9 10 दी उपायते लाइक पारंग टेक्स्ट बुक 11 ना काबा मोय टेक्स्ट बुक पाद्रे अदुना इचा इसु क्लास 11 12 काबा याविरगदी हरे युमदा हनबियोबा मोय टेक्स्ट बुक ती यंगोबा कोलम की डॉट मकाम लेर मोय टेक्स्ट बुक तुदा बट टेक्स्ट बुक पाबे काना बसे कइनो हायगन साय खोय ओजाना हाबिगिबतो टेक्स्ट बुक हजिक मोय डिस्कस तौनदी खोय मणिपुर की मतुने चानाबा अदुदु हाइजे टेक्स्ट बुक पाबा मतमददिना क्लास 11 की लाइक यावेबा as you have learned in class 9 kaina ai bana hai se angang sa maning halu hai neba maning halaga like to phauzo hai neba class 9 da tamgi ba poto aduna ai hajuk chauna hai jage 11 12 ki coaching chali angang sing se 95% wato na tari neba kaina moi maning halbagi self study hai treba mama pa na kedawi laira bani icha se tuition thada da mark phangdre angang da naw jawre kaina self study habam lai haba हजी उमगी क्लास 11 12 ता रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम काइनो तामी जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम काइनो तामी बर मागी हौरफम दि काय देनो क्लास 7 8 हौग्रेबा थाइनि अहन हाइबा दोंगांसा हौरफम कावगनु हाइबा जाम थि लु लेरमेबा अदा लारिक तसु लारिक की हौरफम कावरबा अखोय मी सुंगोय ओइरोयबा मसी एग्जांपल आइनेबा आई क्लास 12 ता फेल होयबा आई हाइदोकपसु इकाय देबा कइना आई बाबाना डॉक्टर ओइरोन ओइबने कना ममा मपाना मचा डॉक्टर ओहनिंबा इसे हौना साने आई किसु साउदे मोय दजिसु 11 12 से साइंस लौरोगे तरंग चपिनी में केमिस्ट्री का हांगादी रिएक्शन थोए एंगोंदा फिजिक्स का हांगादी पंगतुम द तुमे ज्ञान तादे अमाइन तौदना आइसे फेल होरे ओरा मतुंग सिदा केदोगे द ngसागी अंगोंदा काउंसलिंग नेचर से याउजबनिना आइसे आइसे कपगा अबो किम नाक फम रेडियो हम ताय रेडियो से ड्रामा हम लाइव ड्रामा से केदोगे द आईएएस ऑफिसर से नुपा से पैसा लैयाम हेबा पैसा लेतबा इमुंगी खुनगी मीना पैसा से खोमजलगा माजे दिल्ली दा कोचिंग थारे आईएएस की माजे आईएएस से खल्ले अदे मा इम्फाल दा लेगरे ड्रामा योनी निको एना अबोका तामी ने निको अदे माजे निपी थीगरे इम्फाल दा लेगरे माजे खुंदा लापा ngамद्रे केनना मा थबक चिनबानिना ममा से नोंग लाग मचा रे चाहिए नंगना फन्याम आईएएस ऑफिसर ओइसु नंग हौरोफम कावबा ना पुंसी दे ओइरोय सिगी पोस आई नाकोंगा चंगरेबा
ꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩ ꯏꯙꯧꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ 1996 ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ 96 97 ꯏꯙꯧꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1 ꯗꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯕꯨꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯠꯂꯦꯕ ꯄꯥꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯤ ꯂꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 7 8 ꯀ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯝꯐꯥ ꯄꯨꯕꯗꯒ ꯈꯨꯗꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯕꯗꯒ ꯀꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯤꯝꯐꯥ ꯄꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔ ꯆꯠꯂꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯅ ꯕꯕꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯏꯆꯥꯊꯣꯏꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯂꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯅꯀꯣꯛꯇꯣ ꯍꯅꯨꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯍꯤ 53 ꯁꯨꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ 29 ꯄꯥꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯟ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯍꯥꯡ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯆꯉꯥꯡ ꯂꯣꯝꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯣꯏ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯏꯃꯥꯅ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯧꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛꯇꯅꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯔꯁ 2 ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯣ as you have learned in the previous classes ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ as you have learned in class 7  ka haibado adui potto khoi miraiba yadre aduna angang singse mogi lyric se kanamta pithokpiganoba class 1 daina class 10 book lyric se magi table da dum thambiyoba aduga loina chappi habits thambiyo si mai torogadi school do azan tai duna kafi oire tuition gi darka sungai leitre self study ko ibase maning halaga pa base mana khangou da base hauji pa se hauji angang sing ke doi khambra mama pa sing sina ne angang loi nau cho holeba class 10 ka bangang lai panin de ka hai corona na mai mangi ni angang se corona virus jam chathi ba minu da virus ma chadna class 10 tam angang hai ba se mana hingta ga di punchi 85 years hingdo wali ba class 10 jahi 30 ne ba isona jahi cham hingo ha ga di 85 years hingado potu corona virus ma chadna jahi anihum leik tam halodre angang do gi concept sum thamgra ga di akhoi yara roiba aduna challenge amane lawraga tam hodoba jahi da maning halaga ma tam taba si yam darka lei haba aduga career kamaina khangini haba se si yam luba tangkak amni in hajagi bado jahi class 10 tam anga amane hingdoi jahi 85 years neba hingado be jahi 85 years se mana class 12 loga thanga do khongthang sina lakado be jahi marfu se 80 years se mabuk thalakadoi ni mingcha talakadoi neba adon takpari career ma khanba matam da akhoni yengdoi se angang se kanano hana khangbiyo manaw no pran thakpa ising class to tuka che haba angang do kadongan sma aphaba nurse oiba ngamoy smain to angang se paisa bu tangi di amom dam lai angang lei haba mama lek ti pa paring da ba mama na papa na chak thong da hawi ge hauti ge thum ya ga thum na me ga ngari hele ga haiba angang myam lei haba lek ti pa paring da ba moi kai oibi ai food tester kai lei ye profession food tester se example haldiram hai se ba haldiram company bujia ja haurani bujia se market ta yonding ai packet ta handing ai mama da moi gi food tester se cha doi ne ba rang sai bujia ju da wale ba thum wale ngari chini wale adu wale hai bai dam ta lupa lising kunthani phu to lo phangi ne ba aduna india government na kamaina design to ge have da lariam hi ba nga tam go do line mayai ba anga tam go do ba lei sungpa ma paning da anga tam go do ba isai haiba jagoi haiba sumaina to dana makhan myam khaido iba course any course cha chalo ba mana bo chana ra gadi ma lising ni phu yang khaidum phangane ba tolo doctor amana mbbs level doctor amna changchat ta lising yang khayung pu phange ba multimedia animation tam pa anga ma lising yang khayung pu dum phange ba adon takpadi matik chaba anga na matik chaba line da chapla matam da loina marek mahau yong na hingba yai aduga science and technology have asidi akhoi manipur da science yam pame but science ti horok pada loin science da meba manipur da out of 20000 student class 12 pekha thabada 19000 student di science laweba adugi matung da 15000 student arts on thayeba graduation da tambada di lising trampan mu science da maneba loira kana lipa lising tranga tra tu arts on thagra reba arts ti araiba subject ate ko ngangsa science di amam da grammar bu yaw de science di amam da hairaga di formula chu modi mark pudum pi hey no ne history geography sociology gumba mayam lo ita di english sam important oeba angang sa noin to de se english sam practice to biu english se mama pa zu lai thok pi english se kai no da poem ma irasi question sa amani iro fill the blank ama to boda lifu yang kai dum phange ba mark se aduna macha da english se failure rakta bani isa da english hayen laweba akhoi manipur da hoji achouba problem se kaino haraga english se english haite ba aduna larik to yoy po samoi gyan ta de ba hoji college ta ma anga ai nak ta aga english tapi on la pa nga yauri ba college ti kara english se pa thok ta ba
आर्थजु खंगदब सि मयाम यावे हैबा अनन इंपोर्टेंस हम लोग से इंग्लिश से नुंगतिगी वही मंगा तरा डिक्शनरी दगी को वही मंगा तर लौथोगा अर्थ खंगु ब्रंग ब्रंग पाबा सि याम दरकार ले अदैदी यंगो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है सिंग असिगी मैथ्स कंपटीशन दा इंजीनियरिंग दा मैथ्स से हिरम खुदी मुक्त दरकार ले इंजीनियरिंग दा अखोने तंबया बा 68 ब्रांच ले इंडिया दा मसे लोइना मक्त मैथ्स यावी बैंक ता चंगेरा मैथ्स दरकार ले हेयंग नोइन चागा कार सागें खलसे बा मैथ्स दरकार ले हे नोइन चागा एरोप्लेन थौगे है जो मैथ्स दरकार ले एरोप्लेन सागे है जो मैथ्स दरकार ले अखोय जे फेन उ मिजे जे लो मैथ्स ngaतने से कइनो से कन्वर्जन ऑफ कइनो इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल to be kongasa math se hiram khudi ma ke change ba but no like pa ba matam da ne smart reading oyo bangangsa nangna pai ba formula se oja da hongo oja si gi formula se kadai da pan ba ya ga da ge na kaino heng entrance test di application ata la kane ba like pa da smart reading am darka lei sima tawasi aduga career ge na di akhoi da nongma career counseling yam tonga le ngasi tawi sidi career counseling to hobi kana ba kaino khangan ba gi wani career counseling di ai noi amamam pung ani pung ohum changla unara kanda nogi assessment myam tarokani psychometric assessment tarokani ko example anga amana psychology tamge ka ha gadi IQ test han tawdoi ne ba psychology hai ba mi se psychologist hai ba mi se akhoi gi mental issues leba anga ama haina tana ba yada ba anga ama layeng ka doi ne ba mana wari sabira kanda adu tare ma hana IQ yam wang ba darka le hai ba ada manipur da yongo psychology tam wa mayam de lei but maming am chapa psychology si masing yam de ba kada psychology have ga subject se pungtam tam ba ya de ba IQ test to darka le magi ma masama intelligence kyam leige have do wange have si darka le admain to dana noina tam doi ba tamni ba subject tu matung nangi IQ level leng thok darka le nangi assessment yeng to rakan da nangi ability kaino nangi skill kaino si loina ma ko yeng thok darka le adu yeng draga di hayeng wildlife te complain am la kane ba mina ga sahi ni phu sura isau langa ba paisa di am pai ba isau yam langa ba adu kaino khangbrang sa adu kai gino ha ga di mana taliba paisa khutan du ga mai gi personality ko chana rak tra ga di ma isau langa kane ha ba adu thabak tawra mai tok thok pa ngahale company amade chongba gumba sumba gi pot si yam lei akhoi manipur da adu na maram oiraga career se marek mahau yong chatpa ngam da ba angang mayam su lei ri ha ba ade khang bangam da ba ngang patience lei ta ba mi ga se mini manga traga ngai bangam da mi lei ba adu mangang do pharmacy tamansi biotechnology tamansi ma mi sumo ero pharmacy tamba kai ziam na patience lei ba ta ka lei ha ba laboratory nang culture semakani culture digi growth engakani kamarak ta hing de chalaga laboratory check to yarim ne ade patience lei ba kanguna ga tam ga dom ne ba pharmacy kai jadu khoi manipur di isaulang mangang khang mangam da ba adumba ngaingam da ba ngana ga pharmacy tamu bai ne ba hoji khoi manipur da lei phanam haida ga su thabak to na pharmacist myam pham lei tamogan amai to lei tam ba ha ba se ai kana no khangdan lei tam ba sunga ya roi ba ada mama pa ba ne yeng video ai cha se kana no ha ba se ma se tum ba da phaira sa ba da phaira ngang ba da haibra jagoi da haira isai da haira any line da chat se ba ko but larik ti matung inhan se ba aina suna wangoi da mogi football academy im lei ngasi su adugi chhatra ma yawe ivoton memorial school gi napim chang ngasai ujaki ko moi je football da na ya ba base to ba adu ma academy ni ba aina haijei se angang sa sano ga su kai de ba sana ba do larik na matung in se ba backup ama thamam ba tam se life te backup thamam da ga de khoi wae ba hojik manipur de angang sing je lei pa da football sanare mama pa da hand to mouth no ma gi suro ga cha ba imung gi angang amana football sana thokre lei pa dre sahi kuntra su jale ma football da ma khanbi raktre national international level khalak dre maning halak pa kem lai ramaroi ba aduna hiram khudi makta larik na matung in da ba ya de ba jagoi pa me da na BA dance MA da dance PhD da dance aphawo dancer oido sa maning halak pa da adu gi degree pa ra magadi ma lecturer professor oi bi ai aina su adum hiram khudi makta hai ni nupa ma class 12 ra guitar khong ne adum guitar khong lai gra Bangalore ang nupa ma no ma yung gi thabak taw sim khut ma to ni ka khra chahi na kuntha tare su jala maning halak pada kaino man taw doi se adna backup plan se am darka le banga sa the backup plan se si sida kai ba khoina khantha bangam dra ba karama makhang gi backup plan tham sige ke khan bangam dra ga di khoi oja guru me am su leire akhoi gum su unabi bi ai ka su kai de
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ